Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mireves Palestheena Eku Kudahuvadhoo mi program dura gato balamangenda emmeha akhuna akhuna wa rahmuna marhaba kiyan mire ke algon mi program ngeste devanare mire algon menge mi program algon nak mi barwani United Islam Society ge Bryce Muhammad Amjad algon men nama Amje then tibe funa ham ingilawwane algon menge mi United Islam Society ge eid ek eid taku gaya ek munasabata algon menge mi asu theme song ek gotu algon menna mi song ek gotu ge mi bunne den madaha ek gotu algon menge adu ge veriya bunya sesrangalwana ajwat de funa sama program marhaba algon men mirege program ga ma tibe funa ham ya genestem benawani Palestheena Eku Kudahuvadhoo ga mihinga harakatu ga emme fahoge hama habaruta algon men harakata kuriyad da gotu ge mi hama malumat tikbe funa ham ya genestem matta algon men hama mi geneste program mi program ki egotung hama algon hama ni nabrais den algon hama program ga mi benu koran algon men hama benu kora amje ge namu amje ko bato me pahoge hama malumat ki mi algon menge belun terinna hun terinna hissa kollam benuwa ade bismillahirrahmanirrahim warabbar shukriya dem almen me Kudahuvadhoo Palestheena Eku Kudahuvadhoo me harakata me hingani ha fa kollam benuwa prathama samak Kudahuvadhoo council idara warabbar kulige egotu almen me fortama kame gotu war boden eskame difan Palestine ge hadatu rashuge rayitunna for koddirumattaka eki wasiletta beenu koggen me rayitunna malumat for kodun egotu me almen mani leaflet medoru kobbes me rashuge hurihage ke leaflet for koddifan Palestine ge hadatu bayan ko dekama ege tur benata demi fesonna nema emme fahun almen me haru me korumda masekkatu terega miedu almen mani me t-shirt विक्रम फशा अलगुन में माने में टी-शर्ट प्रिंट को फलस्तीन के रही तो नहीं तो को टी-शर्ट विक्रम में हवीर फशाफान देन ऑनलाइन को वे समा में टी-शर्ट गणवेने में मेदुर को फान को अलगुन पोस्ट इस्तेहार को फान फेसबुक आदि वेबा ग्रुप तो गस्वान अलगुन में टी-शर्ट विका का उदाहरण को फेको तो तीन डिजाइन अलगुन बेनो में कोरनी टी-शर्ट होगा देन टी-शर्ट अगकी सते का विरुफिया हमें यार कि टी-शर्ट अलग में कोविड नवारे सब अलग में मिहार कोम्बेरिया कुरेगंडु नोए कोम फेशिगे तिबेंजे ने हवीरु या हवीरुता पतियो के हतरका में तिबेनी में लॉकडाउन ने फाड़ा गेगे तिबें बेजे ने काफी उदान को फोती अमिहातु का रही तो न निकुमेंडोले हास उद्देग दशम निकुमेंडोले एनएमएस एवगतु का समा में गाने VFR kurma mi benuwa farataka bote algon deliveries koddena delivery koddena me egota alben hama daani tibe from order kuriyama order badagane adi deliveries koddema emma e fursatu mihar miyadum fishge mene hulwale tin design ha kuringal bunhe waani tayar kore e miyadu emme fahun alben me fresh masekkadaki mi tibe funna rega algon menge farat ha wara mi algon menge sheha मी रशु काउंसिल के राइस वाणी मी प्रोग्राम बेहे गोतुन्ना आदि दीनी नजरिया तुम शेह वाणी तिबेफुना वर मी अघोरी मालूमात के देवाफा एमवेमा जुमला गोतेगा मियादुगा हालत एक गोतुं अलगन में मिति बेंजेनी अने जुमला गोतेगा गेग बंदुगे हेनमेस अलगन हम वरम फलाक पाहा कोरा मिरशु के होरी हमोसा तके गेही के पोली हुन्ना हासकुं असु अलगन हम मिदंडोल को पाहा कोल्लं Kudahuvadhoo council farat libe baraduma ki ham agigatu ges mikal program me mikal ge dandi balega algon mana puriya gendu mattaka ara fasiya wegenda hama fasiya koddin me gotun algon mana hama ara gina gotun ehi terikam for koddima wede e mieduge sama mi algon menge mi t-shirt mi furtama t-shirt print korma t-shirt order neguma t-shirt deliver koddinumuga agigatuga emme bodu dawren as agigatuga mi for kodde ebbeki kora ebbeki algon menge मी असो मेंबर हूं एक तेरे असो अजुद की हम फाहा कोल्लेवे हम मे बेफुल हम आलगुन महवे मा अजुद को बात मी टी-शर्ट प्रिंट कोरमा टी-शर्ट ता मी ऑर्डर नगा भारत का डिलीवर को दिन हरकत किने तो दानी आलगुन में मी यंटा गुडिगे वरम हासा को मुढ़ा को दिन में स्वरा मितुए मिनुं हम मी फलस्तीना की का वाकं हाम को दिन में गोतुं
huriha kudime sama amilla masakate gotuga degen koramun anna masakatake mihgeto ehima reganuge ves ekta baguttaken ay duwaduge ves war bayavar baguttaken mita alkon me heda korum midani ekujjaku ves amilla kamek gotuga dekigen huriha kamen ekujjakan hawal korwe kantattaken me korumun dani egotun ane delivery kuruma mitana beenumwa bay samantan genes dinuma adi mitana kurang hunna war bayavar masakaitan ebuhuri mi asdo tibe punna hisaban ayas ves ಬೆಲುಂತೆರಿನ ಹಿಸಾಬ ನೋನೆ ಕುಡಹೋದು ರೈತನ ಹಿಸಾಬ ಮಿಕಂತತ್ತ ದಿಯಸ್ಸ್ ಮೀ ಹಮ ಹಗೀಗತಗೆ ವರ ಬಾವರ್ ಮಸಕ ಮೀ ವರ ಗಿನ ವಗುತ್ತಕೆ ಮೀ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಬೈನ್ ಅಸ್ತು ಮಿಕಮುಗ ಹಮ ಗುರ್ಬಾನ್ ತಕೆ ವೆಗೆನ್ ರೈತನ ಹಿಸಾಬ ದ ಮಸಕತಕೆ ಮೀ ಹೆಮೀಮ ಹಮ ಅಳ್ಗೊಣ ಮೆನ್ ಹಾಸಕ ಕುಡಹೋದುಗ ಅಳ್ಗೊಣ ಇತುರುಂ ಹಮ ಕುಡಹೋದುಗ ಹುರಿಹ ರೈತುಂ ವೆಸ್ ತಿಬಿ ಹಮ ಮಿಕಮ ವರ ಬೋಡ ಬೇಣುಂ ಮೆಫ ಹೆಮೀಮ ಅಳ್ಗೊಣ ಬೇಣುಂ ಮನೆ ಹಮ ಫಲಸ್ತೀನ ಟಕ ಅಳ್ಗೊಣ ಮೆನ್ ಹಮ ಮಿಕುರಾ ಮಸಕತಕೆ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಮಸಕತ್ತಕಮ ಮೀಹುಂ ಬದಾಗಣ್ಣ ಕಂ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಫಾಹ ಕೊರವೆ ಎಂಗತ್ತು ಅದೇ ಮೀ ಅಜ್ಜೆ ಅಳ್ಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜೆ ಹಮ ಇದೆನ್ನೆ ವಿಗತ ಹಗೀಗತುಗೆ ಮೀದು ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇ ಈಜ ಹುಕುರುದು ಹೋಗೆ ಹುಕುರು ನಮ್ಮ ಅದೆಕುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇ ಮೀ ಹರಕೆ ಮೀ ಫೆಶಿಗೆ ಮೀ ದಿಯೇ ಹಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೇ ಹಮ ಮೀರಾಶುಗೆ ರೈತುಂಗೆ ಫರಾತ್ ಹಮ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಿ ವರುಗೆ ಹಮ ಮೀ ಬ್ಯಾವೆರಿ ಉಮ್ಮೆ ಹಮ ಹಗೀಗತುಗೆ ಸಮ್ amje hama libemun de bahenun to emi masto mi hadu mi hisaban aru gaganda ka hama t-shirt tes mi hisaban aru print korun horiha t-shirt ek ka gotaka hama husuma gatan asbogoti algon ufalak fa kol has malegati balgon family member me sam algon na gulala fa me mi t-shirt hoy hama order de munga bagende hama hema mi hama alhamdulillah hama asu mi hama tibe fulunge mi ebbar luma hiteri kamma ti iga algon na iraq ko jam mi faharuga ves mi Palestina hama rangalu ehiye foru kodde dena kama me hama ada alona orbor yagin ko renga to dem kuriga algon me hinga fru bay harakataka bala adar bes misal bonanya war gena fund raising event ta algon wani duniyege eki qawmto ga haje fa algon muslim ahunata kalon me kor mirashu gawani me jamia isnaguma ki koffa war gena asfarate ge hiteri kama ki egoto algon fa ha kollam beenu algon ma me rohinya funduga mule rajyege anambonanya rattakun emme gena ada degge hiteri kam foru kodna rashaki me Kudahuvadhoo enkom ei algon me adi devana faharab bes algon fa ha kollam beenu me mifada rangalu amount me kahala masekkatakon duniyege haluga jefa algon me ijtima egotun hiteri kam foru kodna jefa ataka foru kodunu mirashakimi mifaharo sama Dhivehi raja namuna dakkane rashaka vumag e algon beenum wag algon yagin kurang huriha farataka smikamuga marboda hasakom mi kovedu mi halatuga sama deven we member ehi gotuga denekam de mikam faha kolla eruga hama algon mi rega council ge raises faha koreto rashuga wargina zuwanunna adi haru furaga befulun hama warboda concern we hagi gotuga mi Palestine rayitunge mi masale again e befulun ge baha algon kari ge mi rajye ge kirattakun ehita for kodde manzartaka wahakata adi hasaka Palestine wahakata aduem fishima kongeruga Kudahuvadhoo mi kahala e algon me medu me haraka fishigen dar ha magumati fenima swargina bebe me ala me koba kihne he dani miskituga fundu fosh bahatta hiye me fiharto kon ta ko hiye me fundu fosh hori me adi algon me office bebe fulum wadage medu esama office wadan office ge fundu fotta besama bebe fulum ehi tire daak me algon hama alhamdulillah waran wano ufala ke fa korakam algon yagin korani Kudahuvadhoo ki ha mekamuga namuna dakkane rashaka wegen danaka me fundraising event ko tibe fulum gege tibbangus am algon menge me account transfer korona tibe fulum fennan me tiriyan ara fenna baga algon menge account number hema transfer kollan sama ehi kombere ko ehi terikam kombes member for ko dina sama ehi hama wara bodi mi aje algon me mi kuring hingi mikalage harakatu algon me wani rashuge ki sarhadu tuga algon me min tibe ke t-shirt takachi bahatta screen um mi Palestine eru algon men kazdage manzaru takachi dakka mi e furusatu mi do algon men hagigatu ga meti warabboda mi hani vepa ehembi masu algon meti benje honi aso mi gotta mi live ko mi tibe funna hame mi malumat for ko din mattaka mi gotta mi fb through ko vi sadi hen wasilat ko meduga hagigatu ga mi ekasmen garunoga algon men mi tibi taagu tibegen algon men tibi taagu tibegen tibe funna ma malumat for ko dinuma adi tibe fulum beenumwa ehi terikam algon men hame genes dinuma ka ebbes asu hagigatu banana hurahen nei hurahen hagigatu ga nei medu हम algon men ham algon ham yedu algon ofa algon mi algon office mi jamia office tere hutta mi algon gulala bonani hama mi fund for hifagen giyan ade vidana to aje fund for hifagen giyan ade vidana to asu ehim algon me magutun anaka jone ek for hifen deliver daru gama gendan gama alu tayyar koram me jone ehim astu gam ni aje kine to dekani rashuge rayitun ge mikama mi tarhib wana meduga
ಅದು ಬಿಕಾದ ಒಮ್ಮೆ ಹರಕಾತಕ್ಕೆ ಕುಡಹೋದುಗೆ ರೈತ ಅಳಗಣಗೆ ರೈತ ವರ ಬೊಡ ಬೇಣು ಮಿಫತಿವೆ ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹಾಲತ್ ಯಾಕರಿ ಗೊತ್ತಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿವಗುತು ಕುರಿಗ ಒಳಂಗ ಗೊತ್ತಂಗ ಉಳಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನೈ ನಾವೆಸ್ ಕಾಂತತ್ತಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಫಸಿಹಕ ಕುರಿವೆಂಗ್ ಇಬೆ ಮಿ ಮಿಯದುಗೆ ಹಾಲತ ಗುಳಿಗೆ ಗುಳೆ ಗೊತ್ತಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ಇಬೆ ಹಮ ಮಿಕಮಂಗ ಹಿವೆದೇನೆ ಬಾವರ ಗೊತ್ತತ್ತಂಗ ಅಳಗೊಂಡು ತೆರೆಗ ಮಿಹಾರ್ එබුහුරි එහෙන්වීම ඒ වසීලත බේණු කොග්ගෙන් අල්ගොණුමෙන්ගේ රයිතුන් මිකම මිහාරවෙස් අල්ගොණුමෙන් අස්දු හීකුරි වරවුරේ බොඩු තරුහීබෙන් මිකම මිහාරස් ලිබබුන් එබදේ ඒතෝ ඒ කොම්මෙනෙවියස් අල්ගොණුමෙන් හැම වර ගායන් අහුන්තාක අහුතුන්තකෙන් එකොළුග ෆලස්තීනු බිමුග ඒතිවෙ දණි අල්ගොණුමෙන් මීන් කොම්මෙ පෝස්ටරේ බදාදොම්බස් අස්දු මි පෙන්නනේ හැම වර බොඩු මෙසේජෙන් මිදිවෙනේ අල්ගොණුමෙන් උම්මයි හයගතුක ෆලස්තීනු මිහාර මින් හාලතගේ අල්ගොණුමෙන් මිතා තිබේ hama miti ane usas kodlang nukure wen algomna usas nukure wen mi poster ta ko hagegata mi kiya dene hama wara wahaka mi wara bawa rechita ka mi engemun dani ade hama mi aje hama denne igota hagegatu ge sama tibe fulna hama ade alugonna sama tibe fulna ke igota alugonna hama ihsas koreve hagegatu mi poster alugonna tayyar koram diar alugonna ihsas korevno e kudin etaage tibi ahunna uhutum mi e kuda kudinna e be fulun asuga mi e dati diriulun ihsas koran jat me tahammul koramunda ben hagegatuga concrete ta mati hagegatuga wannane thanen netifa muli aila ekkon e tibi eduwahuga e aila tawga e aila emme is member aila alalan huri miha bappa wani shahid kollafa bappa wani shahid kollafa mammaya darin etibi gedoru netiwa mi ane mi asu dakkan ya fasiya waakatake no hagigatuga so algon men mitibi varan niyumatuga lobeti ahunna ahutun hemima aje asu aigatuga mi dairayan aliyaluwala nege shehos faragina wahatake dakkabe em algon mes kommes waraka mikamabbe ishara kollafa algon men abadu algon men ki ebbe fulan anebbe fulan ihiterika foru kudin mes mi handantan koddin jehe bayaka miyaduga mifada duniyege mi aduvunge faradun algon menge muslim ahunna ahtuntaka mifada aniya mati wima alugon meg nafsu hela mi wagutu moti ahjefa en nostuga alugon men heda kuram wi wagutu moti ahjefa me wagutu ge beenun alugonu gabul korane titene komme befulugo semme hegutu kama hifana kama kigaje amje ad alonsa fa kol beenu alugonu gabul koran beenu was kotaki dal kudohuwadu ge dirula adi muli rajyege adi islami ummat deke lobiyama komme farudakume Palestina adi muslimun nan kafarun demun genda hamalatuge shahid wegenda ailataka adi halu jefa huriha farate samdardi onna ege namuna algon hama kurin swaha kurin kudahudu waraggena farate ke miti mikamang astu beenu me fembuagena ebefulu miwa ka hamudani manzar tamya dalmena tv na radio takun adi noitaka facebook me social media heki wasilatakun sedani hama fendamu ehenkamu algonmen mifadu fursatige beenu hegotuga hifa algonmenge mali tanwaska huri mimwarukun hama ehi terikam for koddemun daanakan algon gabul kon kudohuduga has kor hitonnake miko kurimesalon fa kur hama namuna dakka fe ben den algon me manzar tak bay amje asu namuna bone mastuga bayfar bayfuna astuga engi nulawwa faane kannege asu algonmenge abadik nispatum balarga rajye gebeti mimwar ma bodeti abaditan asuti huri rarata e radrasham wes asu efaruga hama rahinyaga wes adikadda panna hiwumanga wes hama harakatake hinge ebefulu samara hilatirika matige edadatuge samwahang bodu harakate hinge ennames ebefulu e raddasu more bodu tarohiben algonmenge mirasuge rajitun fara libigen diumake hagigatuga ebefulu sekam fa koriyekam ennu war boda fa kori rajyege er efaruge me fundraising event kuriya gender almenge faratun libun ehiya fa ko hasko rajyege huriya ratta ko emme rangal ehi teriken for kodde rashike kudahudu kam fa kormake hudu algonmenge sekam fa koragan komme kudahudu dariyekume fakhuru eriwane fadasu me Allah taka emiheku heda kuri echchege thawabadarum emihe khorowe hayatu ga diliberu duniyamati ge salgon qabul korani alme me kur masekatu ga asu hinhama jehun ehem bayakam me foru kodde ehem bayak alme ehi terikam devuni me libe hinhama jehun e de miha ge innan mifada mihunge basta kunna mifada mihunge wahatako den kuriya salon fa kon beenu me almen visnashe alme metibe ni'mat Allah ga rahmatu alme metibe getahu ga almen abidarin kaari ge tiberuga alumenge geyam misalaka bombe batta hanot hamala difia waane amillen husas ko ebe fulun ekudin geyege etibeni takbiru kiya hamalati demundir manzar to fenner meten takbiru kiya nota ek kuda kujja ko anek kuda kujja ka medeni ek Allah haduma ko di mika manzar algon handana annani amje tihem bunima tsunami karisa deha satarwana aharuga tsunami karisa goligen algon menge terega
Parak gina mi hunna asuga hinnu tanawaskan as tahammal koran jin algon mang aila terin gina aila tage mi hunna bodete aniyali me mi furana ekam e harakatuge e wagutuga e dandibaluga radashuge farutakachi vettifan iruga eki waguttoge eki duwastoge eki kudi warning wahaka annairan astu mi huntan eburi heletige vetti walgon kurimatige ar bodan eburi mazur eburi vetti fastu miyaduga astuga ama nabreshama dennevi gota ama e medukendu men neti ebe fonge medukendu men neti ekudin e tibeni astuga e boma e rocket missile toge adu kendu men neti gossate e mahiga den astuga algon program ga korean mi oti algon menge kon kantattaketto miyaguligen den korea mi algon men rawala puri kantakam dus commissary ge malumat ko henga algon menge mi belun terin hissa kolla algon men mi eba ulwala kudakudinna fursate edo alme mehar hulwala nimma fe me fursatake me program ballawa ha kombe be fulo kam bes kudahuwaduga be fulo na khas kol den alme me fursatu e be fulo ge hetuga ofdifa shur ta haso kudakudin ekudin hetuga ofdifa Palestina eki tibika shur faal kolla fa hama video kole me landscape ko hadala alme ge me telegram number e hate tinen hatare sumen hatare tine de number phone alme hissa kolla na alme hissa adifar number kya den hate tinen hatare sumen hatare tine de me number tibe fulu me telegram kollden we landscape ko ama nagade me misalaka bunanya bunedan ahare mes Palestina ko algon Palestina ekiga algon me tibi Palestina gara yituna ekiga mikale ibarat beenu kuredan hama me shur faal kollem Palestina ehiwama miedu algon men nas migotam me gendam me jehuni algon hiwane miedu ga kudin mes war faritawana kan ek me pandemic hata gulin algon me kudin aje war bodan asdu ga mi technology terang aso hingecche e miedu ga gega mammage phone bappage phone mi ama e be fulunge ehi teri kammati gama amje denni gotan ama landscape war me landscape ai ekujjege e shore faal algon me hoshala landscape inumaki e eti riti wegen daane kama de algon landscape and ka hada phone mu beenumaki almen iba tayyar koram me Palestina Kudahuvadhoo hasa team lave e lave video almen himanana me kudinge ehem phone wa kudinge video ta madama haviru irosumuge hayjje humuge kurin video phone wa kudin beenu video to phone wa mun gendam we ere ege tereng emme kamuda video take almenge ane video ga beenu kurevene emme kamuda den kudin samalukan horiya befun samalukan devi eha digunu koram engetto eha digunu koram kwaves kuruko foniko ekujjege amilla shore faal kollima innani amje aje migadiga mi waguttaki algonna hiwan algon belun terinnan assuga algon me vetwediya tanuga algon menge faratun algon me mihinge eki program tawge handan akollama gottu nagalu kannege eruge bay manzor tan assuga mi hissa kollan e asu algon me motivation nan annane warabodu gamaka wegen daane kannege be influence bay mihar algon menge e manzor ta panna reg terin bay kudinta war boditisu tibene ma algon hiwane war surprise gamaka wan kannege manzor ta hunnar deha saada manzor ta deha ashara ga solmi eki ahar tawge hingafur mika fundraising event na Palestine Gaza ge himu efaru ngono hasa harakatu udashon almen genesti manzor ta be sunna echeta ma kudo hissa kolla ehema hinga mi gadiga mi tibe fulun astuga mi balada manga miharu tibe fulun nan astuga mi fennamun daane mi algon menge eruga harakatuge manzorta fennama miharu tibe fulun daane mi komme kama kinge aje miharu tibi miharu ebe fulun fenna komme manzaraki ege zatuge ebe fulun faratun astuge eruge tibi be fulun hadu bodu ehi ki aswevi ke die mieduga algon nan hama yagimbe ti ein komme be fuluk sama beenum waane mi faharu sama algon hi terikam foruk din mattaka ehem wima algon menge screen ti fenna algon menge account number hama tibe fulun hama vedeven oi hama kita me kuda minbare sama hi terikam foruk demun gendam vi inshallah algon men tibe fulun tiwa vedewa ehi hama emme amana terikam ti gare algon men genesti fawana international aid campaign ge bas kollen hama ebe fulun medveri kon algon men Palestine ge rayituna hame foruk den kam gama yagin kan hamaru aje evetto mi har kurige handanta ka gulige kurige algon men hingi mi harakat ka gulige chempone lamastor mi gadiga kuriya mihara meti wara product badale wara tafato gotakam mi faram genda jeni kuriga algon men tinjeni mi rashuge eki higga ma hawta jeni sabda mihar miyada algon men tinjeni algon ofio gon oniya ebe polon ge gega ehenna wes algon men nan eben hama kuriga hama din ehi hama evara deven eben ekama ko wes algon tan aade mihar wes
algon me kuriya ubare wara bodan meti ane badal wegen gosse miharge ni balimadu kamu miharus gina gege take hama hori hama quarantine halat මේ බලපෑමෙන් අන්න එන්න සහම මේ මිකන් අස්තු රසුගේ රයිතුන්ගේ ඉතුරු හැම දිවේ මේ මුඩි දිවෙහිම් වෙස් හැම බදනි මේ අස්තු අල්ගොන් මෙන්ගේ අනේ ෆලස්තීන දිමයිෆෝ මස්සලා තක නූන්කම මේ අල්ගොන් මෙන් සීදා දිමාෆෝ මස්සලා දුක බදාගම මේ ෆොරොන් අනේ කොරියාගේ ami amje asuga ajewara mi faahage faaha kore asuga mi algon menga mi harakatan mi ehiterikam foru koddinamuga fursat algon men hulwalaf moti ki hamekken kudahuduga rayituna kanno de algon men haasa koren algon men kudahuduga jamiya bi algon men haasa me korani kudahuduga rayituna bole rajyage duniyage sikan kolta kama be fonu fennan mi har mi program ema komme duniye komme taak horege mes rajye komme rashigga hodne vss adi komme rashakan nisbava be fulaka bes algon menge mi program ehi vedane misaga waki jamiya waki bayem medveri wegen ehi men non allah hadratuga ega ajuru dibigen dane hemwima mi astu hagigatuga tibe funna hama rajyage horiha rayituna sama algon men nang ehitericum for koddinum goto ham molfa ham fursatekkum ham gabul koran jeheba ada wararangwa ke ham kommeta kotte hunne ekamuga ve salmenge mi fanduge turun ham palestina ehitere goto eki tantanoga ek rajyeke kamkolutahuga ebade harakata hingam enna algon men mi palestina ko kudahuwadu haftaka me demegenda haraka me khas korne haso kudahuwadu kamabati algon miharu mi campaign mi korum megendani ekama den almenge mi campaign nimeni June 4 duhoga eduho galmen fundraising me foshita bandu kurena miharwes fiharta hoga kudahuwadu bodeti fama fiharta hoga waana me fund foshita behettifa alwana warbodu fa kura me fiharaga behettifa fund foshita ke sama ragalu tarhibe libemu menane ehiterikam war gina farata ham for koddemu annakan almen fiharta me wad baladaru sefena alhamdulillah ema kurime salon fa kuri me kudahuwadu raytunna ki ham war boda mikada ijtimai kandattakan ehiterikam for kodde adi insaniyata gulumhuri kandattakam warabboda ama jumla gotegga mi rashuge ebbavanta wegen kora kamegga vejjamu mi hama war ruhuga astu mi ebbavantakamuge astuga war rangalu misalen hama mi rashu thereng misalaka tsunami karsa godagen derashaka rayitu merasha jamavi rashe mirashaki e photo tabbe sama social media ga tibe fun ham fenem dana ebbawantakan e alugonu menge avatteri gawum rattavuge ulverinna e family ge mi hunnan e dimavi kantattak hama evvaran alugonu me hingashe alugonu menge Palestine ga rayitu na de terege vesnagan hama mi alugonu menge ahunna ahutun kama bala ei ahar menge islam deenuge ves ahar men horiha muslim horiha menne ki ebbande fakhuntek goduga tias bayan korwa femima nabiya sallallahu alaihi wasallam nabiya sallallahu ekalefanuge mi nabawi irshadun mi en hashigandege misalun alugon me misal dakkawa kama vejje ya alugon me Palestine mi heke alugon me rajye gehen rashige mi heke alugon me avatteri gaan ehe mi heke sama evvarakan asuga me enadariyatum balenya balenjeheni en amje em alon hama war boda ummide we kudahuwaduge me hinge fundraising event uga hasako Palestina Eku Kudahuvadhoo me Asia udar halme me hinga fundraising event uga hamti befulun furi hama ebbaru almen libigen danaka algon kuru adia sefar ha faha kollen beno me harakata me hingeni Kudahuvadhoo council idaraya almenda gulige almenda hama council idaraya faratun almen beno komme kame fasiha kame ki gama vegenda kame algon hama war boda faha kollen je abadu komme council ekamuga we nam war boda faha kor meka mifada dini adi ijtimai mihun insaniyata mihun gulifawar wargena kantatto almen nan hama ehiterikam for kodde mudda kami almen honu fa korak adiya ke alon warboda fa kol me kamu ga na algomge jamiya mul team me masekke kurum indini waram bes ekueri waram bes me gulige na waram ufawer maholegga waram muhim wa kenge astu tiwa ka algon we beje kanege komme rege program genna asu algon men timmihu mitanan asu arahuri kamuga we na bekkuga waram mi mikalaga bodu harakaten hinga ngun daru algon jamiya ga waran hiwa ge kodin takke hama reya dualu maseke koram ebade hama agigatuga wes algon men mi gotta wagutten hedakoggen algon men mi kora kantattaguga algon men ge getogati bahul baitunge wahaka wes ebe jehe kanne asu handan koran agigatuga algon men amdari lege sama sawaba dharma inshallah ei algon men dua ki wes asu
algon men mi algon mi korani amdani hodan kura masakkate none mi Allahumma uga algon men kura masakkataka ve algon men mi libe hama ajuru libe faden e unin nuve algon men hiterkan for god dege tere algon men aila member wara bodan hama himenigen daana kama shaten kora ki ga me rashuge zuwan kudinna adi mikama awake algon ge jamiya adi member unna noikamuga esa mikamuga anan bonanya war durala algon men nan hama ibuhuri war gina rashuge zuwan kudinga faratum wes anan konger kunto kame kurang ulani adi ebe bifulu amille sibur bekkala misalaka bonaka wanya taswir ecche tantano kurang eka masekka sama riyadus dia bur kame kurama miyaki algon kurun faawur muli islami ummata gulfa kon dema hasu almenge hituga mekan bimbo negifawale bodu kamun විවාහකතක වියදනි දෙකේවි එහි තිරවාන ගොත්ත බදා හොද මියදු බේ තල්ගොන් මේ ෆුරුසතු ෆහි මේ ෆුරුසතුගේ බේනොන් හිෆා හුරිහා බේෆොල සිංගාෂය මේ ෆලස්තීනන් එහි උමට්ටක ෆලස්තීන අලුන් ආරාස් කුරුමට්ටක ෆලස්තීනුගේ යතීම් වෆාති බෙතේ කුතින්ගේ හුවෆන්තන් හගීගතක හදාද මට්ටක අදි කියව මහරු වෆාති බේ කුදෙන්න රගල මදරසා නොත බලිහාලුගා මේ බේෆොලොන්න රගල හොස්පිටල් ගලමට්ටක අල්මෙ මිකුරා ෆහරෙග්ග දේ එහි යකි ඒ බේෆොලොන්න වරම් මොහිම වර බොඩ චක වෙගෙන් ගාදා මේකක මග්ෆා mi den mi amje mi algon teren bay befulun hitan ara wadagen faane algon men kiwegen heye mi tan kola mi faswege mi de inge ham algon ham tibelum velun terin hama ishara ko mi moni malumat ko thama bonelam beeno algon tibi asa algon men miran adiyasmati monitoring halate algon men tibi algon men monitoring nun asu negene kama warabona ummid ko ekama ko ehen dima novima den anek algon men mi migotan asa mi haraka fashion asu ga mi nim mi hema malumat tibe fulna hama mi hissa kolli එහෙම මේ මිහායිසා බම්ජේ අජේ අලුගන හිමනි මිහාර නිම්මාලා වගොජන මේක නිම්මාලම් ගොතම් ප්‍රෝග්‍රෑම කොරියන් වරිකන්තකා බෙහෙ ගොතම් මුලි ජුම්ලා ගොතක කීකේත වසු දන්නවාදාන අද අලුන් ෆාකොල්ලම් බෑන්ඩෝ හම නිම්මාලම් කුරියගේ අලුමෙන්ගේ ඉවෙන්ට් අදි නුනිමේ ඉරාද කර ජූන් 4ක හැම මේ ඉවෙන්ට් කුරිය දාන දායරුග හැම ටී-ෂර්ට් වික්කුමා අද අලුමෙ එකි සරහද්ද තහු ගල්මෙන්ගේ ෆන්ඩ් ෆොස්ත බහට්ටන් ඉරාද කර බෑ අලුමෙන් නිකුණ්ඩාන මග මච්ච වානේකි බයි ලොකේෂන් තක අලුමෙන් දතුරු කරම වනේ නිම්මා ෆෙදි එකන්තත් ෆෙනිගෙන් දාන ඉරාද කර සෝෂල් මීඩියා කිස්සා කරන කො ලොකේෂන් එක අලුමෙන් තිබි මියාර කවුන්සිලා වාහ දෙකෙන් අලුගන් මෙන්න වනේ මේ ගොතම් වෙස් කුරිය ගෙන්දේ විදාන කමන්දත හොස්පිටල් ගේ වේෆුල් අසල් වාහ දෙකේ ගොත කුරිය ගෙන්දේන කමුගේ වවලම් බතර ලිබි අධි හැම යකීග මේ ටී-ෂර්ට් වික්කුමුගේ හරකයත් ඉරාද කරව කොම්මෙදෝ කොම්මෙ උගතෙක්ගේ සම කුරියක් දාන අලුමෙන් හැම මේ ටී-ෂර්ට් අවైలබල් වී වරකු වාහකේ මේ ෆෝර් කොද්ද මොහම මියාර අලුගන් මෙන් අතුගේ ටී-ෂර්ට් අධි එවගුතු එබෙෆුල් ගොලාන නැත අලුගන් මෙන් එබෙෆුලකන් තංකොල ෆහවගුතෙක්ගේ ඩෙලිවර් කොද්දේවේ ගොතකන් අලුගන් මෙන් ඉන්තිසාම් කරමු මිදානේ හෙන්නු මේ මෙයගුතන් අලුගන් මෙහම කුරිය ගෙන්ද හරක ඉරාද කර මාදමාරයක සම ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කොරියක් දාන ඉරාද කම තිබෙෆුල් නහම අජේ කොණිමා මුදෙච්ච බොනදා බෙතෝ අද අලුගන් නිම්මාලා බුණම ඔබාවෙන්කි අලුගන් මෙන්ගේ අනේ මෙම්බර් මි ෆරාතන් හගීගනුගේ මිහිසාව මි ආදවනේ මේ එබේෆුලම් වර බොඩෝ අනේ ගුරුබාන් තයික වෙගෙන් අයගතුක අලුගන් මෙන් අනේ මිතාමි තිබෙනි වරක් ගින වගුතකෙක් අලුගන් මෙන්ගේ වරන් අගහුරි බෑවර මසකෙත්තක ගුරුබාන් කොෆ මිතනුගන් ආස්මි තිබෙනි එහෙම අලුගන් mi kura masaketa ki hama warang aguhuri masaketa ka wegen daan inshallah algoni befulunge baaveru algoni libun aada evima mi algonuge dua ki mi hama tibefulunge hama mi baaveru algonna libi algonme mi for kodde hiteri ehiga beenum vesam Palestine rajituna hipi gendiyo hama yakuga mi hama tibefulun handan kolladen algonmenge fund foshitan hama honnana mi Afrika bodit viharatoga degitorun algonmenge hama account number tibefulun hama fen wada ganwana mihara screen go tiri hama tibefulun hama vivar tibefulun hama hiteri kan for kodden mun gendam vi irad koruya madamare ve sama mi fada ehm program ka ekuga algonmenge hama foga malumat hama tibefulun hissa kollumatta ka algonme adi ekawal faakola algonmenge hama hada natta labbache algonmenge dua eke algonmenge muslimunna hama waram beenu terche algonmenge dua kuram vi algonmenge balimadukam salame kodde batus dua kuram vi adi muslimun falasteenuge muslimun adi bali haluge jefa komme tan kankoleg gawa muslimun nasha adi haluge jefa gorama samose ki kantato samu warboda halugol munda muslimu be me befulun hada natta labbache algonmenge duaga uriha befulun sama dua kodde bache ehima dua ki astu mi algon men mi kunmate fawa corona virus ge mi babain algon men salam wegen dio adi Palestine ge rayitun nan e udwani hamalata kunna Israel ge Chinese yahudin faratun libimunda aniyata kun eba mi salam be mi munna mi falaha kamyab libegen dio ma ki algon men ge dua irad kurbiya madamare ge algon men tibe funa badal kolum umiduga wakivelam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh